Lajutip bat benai kanam jong Missioneri Thomas Jones kum ukpa kidak thok khasi belawan yuk kejat hari khasi hagas nem khat pras pa sau puwei bat na kejing syakri jong u haga thok katar ya ketin khasi lembak kejingwan pen priang ya ke khubor ya lap gospel hathain sora badah keri khasi berok kawei kala pelong ya ke Khhuborjylla da kejing prut dak kejing ya seng Samla balang Presbyterian District Sohra-Mawsmai ban ainam ya ke Surok nadu Sohra-Gate Shaduk Mawsmai ha ke Kyrteng u Thomas Jones kabala tip Kyrteng menta da ke Thomas Jones ro ya kini kejing jer Kyrteng lepeli ha kejing elang kabelalong ha kan riu terik kolal kot arjar arpun riu kabelalong hamadan rikana kli Shillong Sohra bala penyat da kejing seng Samla Presbyterian District Sohra-Mawsmai ha kejing donlang UMLA ke Sohra ba Gavin M Melim ke Mukongsan ki pastor Jong Kabalang ba MB Ron SDO PWD Road Sohra Division ba R Kharkongor Executive Engineer PWD Road Sohra Division bat kinongkit kam kejing seng Samla ki kli nong senchar Shnong ki bala syakot ngobha bat ki pat ba ke Shnong Sohra-Mawsmai Layo ru kejing keren lingkot na ke Reverend R Bare halor kejing angnut kejing seng Samla balang Presbyterian Sohra-Mawsmai ban ainam ye keni ke Surok ha ke Kyrteng u Thomas Jones ladwai pen kentang ye keni ke Surok hadin bala deple da utemen basan W shooting Tiagani ka por ka bumenta ngan sakhap yo ni ribbon raju por ni play kan ka pada kum kadak ban play yo ni maunong rim raju por ban Pynsah nam ya kan ka Surok kablai bet na kaliang jo Khubor nadu nang ni na po nang gate sora hadu hang thi po Mawsmai ka banyai lingba ka yeng manis nong solia ka kumju ra set sopen hapo ka Kyrteng jong u Reverend Thomas Jones kublai The grand naming of Shillong Sohra Road, Reverend Thomas Jones 1 Road, from Sohra Gate Shillong via Nong Solia, Satsopen to Mawsmai Road, inaugurated by Shri Gavin M Melim, MLA Sohra Constituency, Chief Guest on 6 January 2026 in the presence of Shri B Sindram, MLA Shella Constituency, Guest of Honor, Shri R Kharkongor, Executive Engineer PWD Roads, Sohra Division, Sohra, Shri MB Ron, SDO PWD Roads, Sohra Division, Sohra. Khubijbu. Iwan nak baca mail nama nak por, ban penpa kajing semua imi ablay nama kajing kajing snake kajing mail. Ya kebab Missioneri no, ya kajing em jungi iway. Nyai ngu imi kepa menonton kat bat ni kamtam kasinan kepada ino sedien. Bat kini kadi kasi ke bandel ke bangiyo bania ini mau jam. Ni ainu namar kejinan kat kejome. Ya kejing em kejung iwe. Bala baca nak pon kepa pi ni dan hanya kejaka. Ya keba kum kejiasen Samla district. Ya pendai Kyrteng. Ya kebangiyo ban play kini ke Surok. Nang ni gate Sohra. Haduk Mawsmai Kyrteng Reverend Thomas Jones. Nyai ngu ini ablay nama kebamam Missioneri no ini sesisen pan. Bat kam tam heng gopap e ban ken mau brom ban ken mau so e. Nak betau lu syakri jome. U syakri bakodor u bome manapa. Bon poi sekali kasi pi e kujongi. U bolong ro ko por pa juga kasi alfabet. Bat kumju u banon ra. Ya ke gospel ke jikun e jome. Kita terus ngomong ini ablay, ikut Missioneri no ini melepaskan ini. Kikam jong binga berkat kandungan.
kaba isyo kuman cibon hadin bang layo baniyaya lenti na kabenta jong kaniban tho jing tho ban wat kilat kelenti kumno inyo ban penurlong nomor Thomas Jun ulawan segeni khndiat chapang Thomas Jun ulawan se sora ka snam khat praspa sapoi aga arpo arteri ujun dia ka ke KGB assembly bar ka kormen hi baro ka we kala ai ka shuti ha ni ka sni aga arpo arteri Jun araja khat praspa sapoi lawan seni bar ka sarkar kala ai ya ka ni ka sni ka pakarpang bangit kan mau ya ka ni ka sni ka jingwan jong new shakri jong play bat mantapan la syak pat yangi kum ka jiasang samla idak da ka jingkemen lomba ka ni MDE government belayan lam da deputy chief minister ba presto dan sang la ai yangi ya ka ni bangin khot ya ka ni ka surok nado nang ni nakit sora Sohra-Mawsmai kum ga Reverend Thomas John Rhodes Thomas John ulawan siya ni ulong nongmai lenti haga thok kata delong ba jong la penyo yangi ya gani ga ktien kabangi pendon kam ngirwai ngitho ngipuli de mai ude nong prat nanti deru nong sanjul haka imlang salang uai ke jing hikai kumno ban ot kurat kumno ban tauye barulong weiru naki nong mai lenti bangi yo bantang syun ban kumno bantang syun nau deuyong deu Thomas John bahikai yangi kinong sora tedeu nong prat lenti ru haka thok kata baru deu nong prat lenti ru haka liang jong kapuli putih deu ne ratpa jong kabarang mula seng yagi skul Sohra-Mawsmai maumlu ban hasora kini baru lai tali gi skul hadu mentah hidang yai de kaniat sapang kani ga jingpli yaw ni uma yaw ni yagani ga surok hagani ga singi ka mentah hadien kumbala ocean man alalong adwasar jong kani GSM Samla nadu arajar arpo hadu arajar arpo sao nilai nanti nagmenta June di celebration committee abai ba Dr. Eric ilong usketri jong kani ke committee nilai ban ila tho ya gijing tho memorandum sha deputy chief minister ba Preston Tensong ban ilalek ban yakandong i haka santagri January arajar arpuar ban ay Kyrteng haka jisya ka banungkong nagaliang jong jisya Samla ngimod ban tho ban ay yaka Surok tang nadu pomso men dukan ron ban kan poy halaylat sa sopen kani ka jisdang abang ilek penyekendu deputy chief minister ka santari ku January arajar arpuar ban ay Kyrteng kum Reverend Thomas John Rhodes kaya ka kuwa penyekendu ban iyakren niya kani ka kam haka office yung ba Preston Tensong ilaong yangi penkelano om di ban ay tang na pomso men ay no nadu umtengar dito por itu gibiyalay rangkat bari ba ay balong secretary jong ganiga celebration committee doongi kilay no kilay siya kilay to ano pangkalay ni to nadu umtengar piyosar nadu umtengar ladangi to ladangi ay kanila bi ay yang ka problem jong ikalong mano ban maramot ni signboard ladangi to nadu nang tay yung nilay na sakit kli kapilubi
Ingilay banto ya kani gishiti but hagata gaju ikusingi ingilay banto ya kani gishiti bangi to ya kani gishiti hadin bangila to ya kani gishiti ila ai somit dagata nadu na untengar shadu shani Sohra-Mawsmai hadin gata kawan pat sa kaway pat kabantahan nagaliang chong kahima Sohra kikwa no ban ai Kyrteng ya kani ka Surok nadu mokdok hadu gayi office yung siem Sohra ban ai no duan sing siem road ikani kalong hatin kato nilayo ban ya kendo hatin kato kilek ban ya kendo yo deputy chief minister haba kilek ban ya kendo yo ilaong kunne kani ka Surok ngala ay bargala keren ru bargala ay ru bargala pliang ru ya ka ay kabaga GSN Samla jom ka distrik Sohra-Mawsmai haka jingdan rangkat de pusta bare ngala ay syaki ya ka ni Surok jadi naman kata lagi kwa ban yo pihak ban lay ban penbay ya ka ni ka jing kabenta ba pinyo ban khot ban ai Kyrteng nadu mau kudok haka Kyrteng jong uduan sing siem deka abusa tari Oktober kinong ikmat nagaliang kahima Sohra kilafon yang ban penbaik ban ya kenduk nagbenta ban penbaik ya kaniga Surok hadian kata ngalafon ya secretary celebration committee ba Eric ban katu gani kilawan ban gilai kendu haying jongi ban ya keren ya gani kabenta ban hadin kata ngilai tho no dagi jing tho ban ya kut ba ngi in shim ya kabenta ka Surok nang ni nakit Sohra hadu Mawsmai ban kahima Sohra kan khot no nadu mau krok lai krok kaduan sing siem road hadu ke office jong siem Sohra kani ka benta ka bakatu bangi ya keren ya kani ka benta yadin katu ka sarkar kala ai ka notification balayo ya ka kaduan sing siem road lapli ya ka system shua yang hendai ngilayo hagaju bapuan namara biji Islam to ka ba mo nila da Islam kan dia ro andrei biyo pat menta kasmi kalau ka jingkmen ka bakrau na banta jongi kum ka GSN Samla haka jing shimkhia jong ka government MDA balailam khmat deputy ngayo so henne ya kajinga linti kajong ka Reverend Thomas Jones Celebration Day Committee keberayat ringkat lang bari pastor ar bare naru usnem ar jar alpuwi ban pinsngo syaka sorkal jella ya ka jinang kam ban Pynsah nam ya ka ni ka Surok hapo ka Kyrteng jong ni Rio Crowd Missioneri belawan syaka ni ka than ya jongi hausnem khat praspa sa Khubor banagalian le jongi aso hakani ka por bomenta ngimla banya chakmat khanda ai ka burang ka bekerpang na ka benta kani ka committee kabladan shisha ka ta ka jinyo ijngai kabladan shisha ka mensim men Pynsah nam yo ni Rio Crowd bargaju opor ban ai kublai kerpang ya ka sarkar ND badai pek ya ka tanah Prudi roads kiba snap ya ka jimpen so jangan ni committee kabra idan kam da shisha ban ai nam ai Kyrteng ya ka ni ka Surok nadu nang ni na git Sohra hadu ahang the hagit maus hadu antia po Mawsmai hapo ka Kyrteng jong ni Rio Crowd ni so do da shisha banagaliang joga sarkar hoy klayo altli ki jimpen so kata nagaliang jong ka committee jong ka Thomas Jones di celebration committee berkunju nagaliang joga hima Sohra
Dengan dokumen sikat DE bahadin berkeladon ya kajing penbej yakin ika altri giken hun ni dokumen bahadin melada penbej lala ban IT balala penni ika notification house nam alja apsa au benai Julai jong katarik ap pendai benglayo isai kedal banado nang tena po mau kedok hadu hani gate sora bagaimana kun syadu syatei sepo office paim layo ban ai habo ke Kyrteng jong usim 260 road berkumju nang ni gate sora hadu hang tie po Mawsmai habo ke Kyrteng jong ni real crowd u Reverend Thomas Jones u beladei u real crowd belawan saya thain ke jong ni house nem pas pak so boy tingi so tu ada sisa bagai jingwan jong ni real crowd u missioneri berapa da ke balang presiden nang tie po real ways belawan saya thain bola poi hagan thain ke jong ni haka alfu alteri jong brai jun jong nem pas pak so boy nilayo I da sisa banagaliang ke jong u Lalong sisa uway na pereng di missioneri Rano sinyang sika day Nagabenta ka nila thain bat kampam Nagabenta ka jay penreo khasi ke jongi Bangiyo bahaka jingwan ke jongi Jong u siya ka nila thain Agisni ke beningkong ulay kendu Iway na pereng kinang song-snong Nang tinapo siyala ulay tat Belahikay Yaw Thomas Jones Yaga ketin khasi Henry hakadak jong kadak pangla. Ringi sautu banagaliang jong new missionary bakraw. Nagadaw jong jingi ke jong u ya kanaga thain. Banagmenta ke jingi ke jong u nagmenta ki jai perlu khasi ki jongi. Niu I batang hapo khendiat banai. Ulanang ban keren ya katin khasi ke jongi kum kiwe kinong sora. Bangiyo I batang hapo hadin kato ni po latay kanong rin kubas kem habay day bakinig kentin khasi ban pinwandor yaki ha ki Roman alphabet batadi kani ka bentang gabla penyo ya u ya kanam ka burong kum ukpa jong ki khasi alphabet bangiyo I da shisha banagaliang ka jong u aga jingdan ka jong u taga mensim ban kentiyo ya kani ka thain wala ka bayday ban ka puli ka dangli ninayo I bula seng ya ka school ka beningkong hang tie po Mawsmai nangta hang ni po Mawmlu ban kumju hasora bangiyo I ka jing sisa ban nagaliang ka jong udan sisa ka taga jing I na ka benta ki paiba jong ni ka thain bulawan siya ni ka thain om taman Pynsah priang ya ka jing sisa jong ka tin ka jong blay Lewan siya ka thain ru ban kentiyo ya ka jing nang start nagbenta ki paiba jong ni ka thain ka jongi banyayo I banagaliang ka jong u latay sisa ka nang ren ka baskem aba hadu kini gisni ka bomenta banagaliang ka jongi ni yai burom ya u bangi so tu bakanam ka jong u kaya isahi junom la junom yo I banagaliang jong sarkal jelaru Adin KGP Assembly kita gisnan luladep khaduk khadwai hosnam alja khatra kala shimnya garai bamana usnam haka alpu altarik jong brai jun kumka dak banken mau buram yoni reu kra na pen bana ya kan gasi ka banong gasi shuti banken mau ya ka jingwan ka jong Reverend Thomas Jones siya kan ka thain ka jongi kapla poi siya ka thain ka jongi hadir belawan nari wheels. Tingyo I da sisa banagaliang ka jong uru ladon ru ya kasap ka bakerpang hagbay day ban snai ki jing snai ki baperu per lingba ka ding ban niya soro ka jingkran nagaliang ji pastor mentan berpenso banagaliang ka jong u don ru ya ka benta ka bakraw ban ai kata ka jingnang jitet na benta kini gibre jong ni ka thain kumno ban thangshun bar kumno ban ti doyong nadu gitu gipor ki bomenswa ban yo I bar ki snam de popo snam babon ba di gibreu kila kila kentiu ya ka yo ka kot lingba ka thangshun ba lingba ka ti doyong na ka ni ka thain ka jongi Limbaga Jingsam Jong Reverend Thomas Jones Yakata Jingnang Jit Tip
Kau boleh lah ai kerpang iu kasap. Nadu kita kipua kibongan syua. Tenagalang kajonga ngason ai kublay kerpang ya ka Reverend Thomas Jones Day Celebration Committee. Ibaitre ringkat lang bagi pastor berkumju ya kiwe ginongkit kam juga sora presby. Kita late pen snow sa Khubor na dusnam alajar alpuway. Brai dan kam da sisa ban ainam ai burom ban Pynsah ekanam ke burom jong Reverend Thomas Jones siang ni ka time ke jongi. Bagi sokumen ban kaliang sa sorkaru ko pediang ya kani ka jingterwa. Pegay ban kaliang ji pastor mentan ilada ban Pynsah. Hamtam habayday bat kisaynijes dan kaliang ka jonga nga syudan na kaway ban pentip ba shen hoy ka kani ka Surok nadu nang tena po sora hadu avtiha po lat sobar on sayo sanction lingba ka World Bank kibangin la pan pinbit pinbiang kibangin la pan pinhe ka Surok kabanlong kubah nyawitar kawit kabanlong ringkat barka double lien nakaliang ka chongi ni sotu ko onda la dep shwai ka jing pinbit pinbiang onda la dep bantay ka ni ka Surok nadu nang tena po tengah hadu sora nakaliang ka chonga hoy nga session kia pangintre lang ringkat lang berkatanat puldi ringkat lang berkasara pespi bahangungin bu ya kita desain jes ngin sale kanang baganong kay keban internet keban isyong kun kanang magituresu ku pakinwan siya ni katay kinjoi ya kata kajing Pynsah nam sa burok jong ni katay berkunjo nakaliang jong sorka apo Kyrteng jong Reverend Thomas Jones. Tenagaliang ka jong ngam nakwa